Akatare k'ebitookye ak'omu Rutumbarara City hakubaingi barikumanya nk'aha Kikoona n'emwe myanya erikukizayo kugurizibwamu ebitookye omu kyanga eki. N'obw'embeera omu katare aka neeba eri yarugaho ndabeho, abashuubuzi omu katare aka abagambireho na Tayari West TV borekire obutashemererwa ahabw'ebbeeyi y'ebitookye eri ahansi, ekintu ekirabaniisemu eby'emishuburo yaabo. Challenge y'amaani ebitookye tibikakozire ebbeeyi ng'ogire niyo bbeeyi yabyo. Niba byatemba bishuma tibikafunira ebbeeyi yenyine. Mu kyaro nibagira ngu emmere teriyo konka emmere neehezekanya ebbeeyi eza haiguru. Egyo niyo challenge ei tukyayine. Embera y'amazita niyo eshyira obuzibura munonga zakurwa omu kyaro witu Bugamba amazita gara kashanju na bitaano sente kanaana waza kukakuma omu Kikoona uzagarukayo oshanga na ritemu etakwasa kugara. Ari mu Kiibi chairman w'akatare watugambiire oku akatare karikutaahiza omuntu wa buriijo. Kikayambiire ekikoona eki oba n'abeeyingurizeho oriya akwakureta ebitookye byamara kubiguza aza omu maduuka abaganda kubakwiza nabo obundi baahika aha barihire baza omu roodi. We Amimu Sekubwa omushuubuzi w'ebitookye agambiire Tayari West ngu bo nibateganisibwa minzaani ezirikupima oburemeezi bw'emotoka ezirikuba ziine ebitookye. Ekikuteganisa nk'abashuubuzi omu kikoona kyaitu mu kare bizinesi zirikutambuza minzaani eteganisa munonga. Kye tukusaba nk'omubakuru abamwe abakutwebembera iguru tuyamba minzaani. N'obw'embeera obwahateta kwesiimisa abashuubuzi omu katare aka baine amatsiko ngu ebbeeyi y'ebitookye neeza kutereera. Gashakwa Caroline kandi ndabwa Tayari West.